Kardom nili sami moromi phangchupi Pini Hillstan Karbianglong Thanjibang non Bertang Tonpen Arjupon Sinang. Pini wolong komajia long penangan riso jang atum chingrum si karlitang sumila rong hang pia phan ahok petakang sai kapalong jia phan pusi ar muche jeng pon pado labang sor muche jeng pon along karbi student association mati case e atum ta cherap chito dun si nongong di si phan panong si bokole police station along pen bisi pinpura lo pajir pon bokole branch amai pu francis be hin pensi labang sor pinpura lo bokole usi aphan pi pajir pon लोगों ने आई लो तो आई बच्चा पसंद करते मतलब वाह ये ना अल्लाह भाई lada bolong komaji lo ongdung har mu chetong panel tum lada songamen chipu pe pin ben kalitang sumila ro hang pi apha nilitum justice hang pilot la panel tum la so along nitum nogang district adisi apha memorandum panong si itum da bolong komaji along in charge mate osi apha si ari deng sin tum memorandum alobang pejir lo silalo nilitum abange memorandum long e jong da la pelo la dang nil tumbang son por mu jong pon si nil tumbange ke cheng si abange ala kala culprit tumhan bang bange da de pin men fast court track ban si alang li phan insai vek nang po las kang sai bang ke la ke capital punishment si pi vek nang po si nil tum da ongdung pen che tong si nil tumahin pen e jong pon lo capital punishment pulotang de direct lage fasi lo lage lasi laso puthak bange pader de pin ben laso pini penang bong tame claim pin nang po athema pader bom lang pulotang de elitum kerang jilang arni tum same komane aning kaheno apin so tum mate akorte tum same la puson ke choklem ji phanta me alang litum aning rung rong ason po lasi lage pader de pin ben si phasi bang piwek nang po si ni tumahin pen bange jong pon lo la pendo tulang il tum long kalitang sumila rong hang pi mate victims a family tumhan alang li hem tumhan lat ingko etangka pivek nang jib zenil tum government hin pen bangke ni tum jong ponlo mate chunili ponlo mate pivek nang ko busin ni tum hin pen bangke sudak pen pu ponlo la pen do tulang halada kalitang sumila rong hang pi ahem a family tumhan same isiba government employer bang pivek nang po athema alang li tumem itum theklong lo anutim same halada kedo kadim same alang litum sungpi labang itum chini lo lasi latum hemban inun nai no families member tuman bange sakuri bang pivek nang po lapen lalo itum bange do tulang de nitum dage jong montu bange ala government ala kalitang sumila rong hang pi amen ben school impu pinang po lapen school impu det ben hadak same akumlin tu same selam pinang po sumila rong hang pi akumlin same lapen do tulang itum halada nogang long konama hala alang li gidun mate itum injir kalitang sumila rong pi kidun a school long bisame hala dak bang statue bang get a thing no bisame selam pinang po si itum hin kana jong pono lapen nitum man puige lalo si itum ladak la pusona problems ke phobange lake non head pen pe la si nili chuning riji da itum karbiang lo thomas council tumhan jasemet pet ladak ke chari pom sarkar tumhan je ili tumlong non ladak konasi school ave konasi ke charli thai ve ma konasi lo than bang ave lahai teacher sahib same school ka vedum same prapjin pen hala dak lahai long school ha ikim nami hansi nili nang tumhan same mate la government man same trola so media hin pen nili chuning ponot Narnonga TKS branch lap narnonga tia dorso village development committee atum chelang rapet pensi pherangge maike pha karlitang sumila rong hang pi phan ahok peta kang sai ka palong ji phan pusi alang lituma hin pen ar muchi jeng ponsi chiki mo pon babado pini nitum dak ching rum nang ko ka thela ke bongsu sumila aphan pathilot ajoini si pini nitum ching konte nitum pini pherangke amai lo mate nitum rohan nogaw lo Ini nilitum nalong tialong KSA laben nalong ti village development committee atumpen upi ajoini si press conference donang kokma nilitum ka chinghon ingjir let sumila rong hangpi alang li rohalo kengsang hem lo charli afan isikidu sita hala da kengsang tu kelang selet ke doko ajoini pranar model lo kerasing
dung pa mi ben se make kai thu lasi laso bang ke nil tum ning dupik lo lasi laso no bang ke kichok che Prakash Borthakur ben Nayan Moni Borthakur labang BJP East Karbi Anglong District Committee Office Difu along Perangkia Mai Kepa MLA Bangpli Atuma Phanta BJP Kepa Hai Pon Lap Aputhak Karbi Anglong Arat Atuma Phan Kachoro Pon Pajir Je atumi dari ini kalau sama long time MLA Riyadh tak lari kalau itu is Karbi Anglong mate Karbi Anglong sit di sida में Bharatiya Janata Party pensi long kita hai lo Karbi Anglong ora datu cepaduk penajone party itu cepaduk penajone si rata tu kan party kada pada teman atau pada jadi himpen mai poin kan dulu ini si Karbi Anglong BJP yang government banggat pen peklen ke dam BJP tu peklen ke dam kemission ayo ini ratum teklong no si ason scheme BJP yang government banggat pen Karbi Anglong lo tak ada kono lo so na taxi Karbi Anglong lo edung I scheme full reliance tampe bang so na taxi Difu Medical College tampe non class and then kono class and kono so na taxi Difu town lo aju tanah lo na laso atul dulu Nakanang pada Karbi Anglong hidup di darat atau uturun pas pencelok Ayushman Bharat Card pencelok urundoi scheme pencelok asal scheme penan rata tu hidup kelak rata nongkong Nakanang pada Karbi Anglong atau kira-kira ni BJP itu kan oleh Bharatiya Janata Party pan ane ngaje itu je juga damtang corona virus abur ustane Bharatiya Janata Party lapen sarkar dose pin pe itu Prime Minister Narendra Modi ini tuh National President JP Nadal ini tuh dak Asama Montri Himanto Biswa Sarma ini tuh Chief Minister Sarvanola Sonowal lapan itu State President Rohit Kumar Das itu Karbi Anglong CM Tularang Wahang Petelok MP Oren Singh Bey Karbi Anglong Autonomous Council lapan Karbi Anglong Bharatiya Janata Party Kado Kota tuh do desang se pinpe corona virus abur kami mas ini tayar keron pon padolo sang ay hus sami gon pon padolo sang ti jali penjelo si rata tu isi ani meche theke lalo je Bharatiya Janata Party ke रात की सुनो बॉय हुस्ता में सांग से पिन पे हमें था और पांच पे पिन पे रात अपना एलर्ट अवेयरनेस दोनों ही को भारतीय जनता पार्टी पे हुस्ता में मासिक तैयार करो कौन दोनों sekiranya nih itu dak Karbi Anglong Angse itu dak develop siapa Bharatiya Janata Party lapen sarkar impen itu gunan ke pori lapen non itu Karbi Anglong non tiga idat ke lalu rat atau aninga ke epic kasih itu kata boli APCC mati Assam Pradesh Congress Committee amai phu ripon bera amethang ar pupen kachisun DFOLA pen BJP candidate Bida Singh Inglang 40,528 of vote pen chepa haipon Bokozan LA pen Dr. Numal Nomin 17,749 of vote pen chepa haipon
Harakade lepen dorsing ronghang 31,355 award benche pahai pon. Watat lang soil epen drop sing teron 52,929 award benche pahai pon. Action. Pinia berta kelapuan si kangton iklo lang igom tame dome thakme kurwang thu.